Ассаламу алейкум ардактуу кыргыз элим, амансыздарбы? Бул Учкун KG YouTube каналы жана анын алып баруучусу мен Кутман Досмат. Бүгүн 18 октябрь 2020 жыл. Биз азыр Ош шаарына жакын жайгашкан Учкун мал базарындагы жалпы малдардын бүгүнкү күнгө болгон баасын айтып беребиз. Урматтуу туугандар, жакшы жаңылык менен бөлүшүп кетейин. Азыр фермер KG тиркемеси иштеп жатат. Толугу менен айыл чарбасына багытталган. Малыңызды жана түшүмүңүздү дегеле айыл чарбасына тиешелүү бардык нерсени сатып жана сатып алсаңыз болот. Колдонуу жеңил жана акысыз. Фермер KG тиркемесин жүктөп алып, малыңызды жана түшүмүңүздү онлайн сатыңыз. Ака, соолуктар канчадан канчага чейин? 15-тегилер кайсылар? Чоңдору. Кичинелеричи? 8,5. Мына ушул 2 солук 20.500 сомго сатылып тур туугандар. Нол койду 10.000 кеми бар дейт. Канча тиш аба бул? 4 тиш. Коз кочкорлор 8.000ден дейт. Полный эгиси барбы? Же мына үчөлөбү? Бешөө. Мына чоңдор канча сом? Чоңдор 12. 12.000. Сурап атчабы? Нол кичинелерчи? 10.000. Исар койлор 10.000, 15.000 дейт. Төртөө канчадан сатылды? Канча? 52.000. Төртөө 52.000. Ошондо канчадан болуп калат? 13төн. 13.000ден ушул 4 кой сатылыптыр. 52.000ге. Канча тиш ака булар? Ар түрлүү карайсың бала алсаң. Сенден алып черегиң. Жок. Нөрчтөр. Мырзап келдиңби? Баары пычмалбы? Бар. Канчадан деп атасыз эчем нол? 10дан деп атам. 10дон. Кичинесичи? Кичинесин 9 деп атам. Сурап атчабы? Сурап атчабыйлар? Каза жерден бекен. Каза койлордон каза жерден алайын. Басы канча деп атасыз коз кочкорлордуку? Басы 9.000ден отыр. 9.000. Бардыгы коз кочкор. Канча айлык булар примерно ака? 1 жашарга жетелек да. Бул канча 1 жашар? 1 жашар 10.000. Басы канча деп сатып атасыз? 10.000ден кеми бар? 6дан? 6.000ден кеми бар экен. Ургач эчки. Сүт береби бербейби? Süt verir durumda maşinede kaldı. Bular benim. Балас козусу жоктор. Sütler yok oldu getiriyor. Улар жоктор. Ака, улактар канчадан? Ne kanal? Учкун KG каналы. Улактар канчадан? Ошо, мисалы союшка жарай тургандар канчадан? 6.000, 6.500. Нол канча мисалы мына биринчи турган кара? Боз эчки канча? 6.500. Кичинерактарычы? 4.500 кичинеси. Канчадан сатып атасыздар? Оптумга 8.5. Булар жаштары, тиштери канча? Козуларбы? Козулар, а? Ошо койдого жиктем чечип ал. Үчөтен кич мал экен нол. Нол семизирак окшойт, а? Канча бул? 15ден деп атам үчөө. Үчөнтен 15ден. Кич мал. Нол 2 кочкор. Канчадан ака басы? Экөнүн. Экөнүн баасы 17ден. Эко бири 17.
Birden 17'den mi? Qancha atish aka bular? Bular qo'zi qo'shqorlar. Qo'zi qo'chqorlar. Biroq paroda o'xshaydi. Parada. Qaysi parodadagi? Bilmayman. Qo'zi qo'chqor biroq cho'ng qo'chqorda ekan-da. Nol baylangan buqalar 80 ming so'mdan deydi. Kemi var. Aka qancha yashar nol? Nol, 1,5 yashar. Qancha da otasiz? 65 ming. 1,5 yashar buqalar 65 ming deydi. Qara buqa. Qancha kun burada? 70 ming deydi. 2 yashar bolayında qalan buqani. Qancha da otasi ekan noni? 80 ming. 1,5 yashar buqa 70 mingdan kemi var deydi. 75 ming kemi var deydi şu buqani. Şu qızıl buqa 76 mingga satılıptır. 1,5 yaşdan ötse gerek bu 2 yaşar olsa gerek. Mına şu 2 turpoqda 55 ming so'mdan deydi. Şu turpoqlarda 60 ming kemi var deydi. Dostum mına qara buqani qancha deb atasыңар? 50 ming. Nolcha? 50 ming deydi şu buqani. Nol birinchi turganda 58 ming deydi. Narqi qarani 52 ming deydi. Hozir qarasini ko'rsatamiz. Şul 52 ming deydi. Kemi var ekan. Nol birinchi turgan buqani 48 dedingiz mi? Bu 48 ming zam. Bu yo'qa 100 ming. 110 ming bu. Nol birinchi turgan 48 ming deydi. Narqi ekoni 110 ming deydi. Kemi var ekan. Qancha yashar aka bular? Qancha yashar? O'chib turasizmi, ancha damib turasizmi? Qancha yashar deydi? O'chib turasizmi? Naka tuğanlar bu qavazardan. Qancha da otasi aka? Qaysinisi? Birinchi turgani. Bu 48 ming kami var ekan. O'tkir ekan. Qo'shadan ekan bo'ladi. Qaysinisi aka? Junava. Junava aka 52 ming. Jaqini, bu jaqin 55 ming aka. Bu 48 ming jaqin aka. Qanday olavering? Olag'ani. Nol birinchi turgan qancha do'stim? 50. Narxi kishnesicha? 50 ming deydi. Qancha da otasizlar? Nona. Qancha da otasiz aka? 47 gam var. 47 ming. Aka, Allah turpoqning basi qancha deb otasiz? Allah turpoq. Qancha? 40 ming. 40 ming. 40 ming kemi var deydi. Uşul 42 ming so'mga satılıptır. Uşul uydu 56 ming so'mga alıptır. Bir bolsa boz, sebebi içi çoğun görünüp atadi. 60 ming deydi şul qızıl uydu, boz ekan, sütü de var deydi. Şul aq san uydu 110 ming so'm deydi turpoq menen. Şul san uydu 80 ming so'm deydi eng jaqini. 5-6 litr süt beredi deydi nol turpoqu. Tamamçı. Turpoq urgaçı. 65 ming deydi şul birinchi turpoq menen. Bunun acında. Turpoqu jaş. Sen körü kalınca da daha körü kalınca Hoş seninkini alıp çalış gerek. 80 ming. Seniki Şartında 80 ming deydi. Buna 3-4 olası ekan. Qancha litr sütü var aka? 6-7 litr sütü var deydi.
Ушул үйдү 80 миң сом дейт. Мына 4-нчү торпок экен. İçinde дагы боз экен. Торпок бар экен. Tarçı orada. Ушул кунажын, кысыр кунажынды 40 канча дедиңиз да? 40 канча дедиңиз? Kulunu mu? 47 миң дейт. Koşak köprü yapmasa. Birinci tunguç uy. Torpogу менен. Жакыны 75 миң дейт. Торпогун көрсөтөбүз. Торпог эркек ургачыбы? Urgaç. Торпог ургачы. Ушул боз уйду 80 миң сом дейт. Бирөөнү тууган экен, бирок азыр торпогу жок. Боз экен. Ушул кызыл уйду 85 миң дейт. Мына торпогу экинчи торпог экен. Канча литр сүт берет? 5-6 литр. Торпог эркек ургачыбы? Торпог ургач экен. Ушул уйду 100 миң сом дейт. Бийик, мындай чоң порода экен, 100 миң экен ошон үчүн. Ушул уйду 60 миң сом дейт. Боз экен. Торпогу ичин тебип атат дейт мына достор. Тебип аткандан бери көрсөтөбүз. Канчаны тууган ака? İçinde ikincisi. İçindeki ekиncisi eкен. 90 миң дейт, 83 миңге берем дейт ушул. Пулуну менен, пулуну ургачы. Арпа саман 170 сом дейт. Çöp пресс 210 сом дейт. Бул беде пресс. Айтылышы 200 сом дейт, кеми бар экен. Ушул пая пресsti 110 сом дейт. Assalamu alaikum. Кондор канчадан ака? 120-130. Кайердики бул? Өзбекстандыкы. Учкун KG каналына жазылыңыз.